Wow. Wamara kubona ibiduga yimanuka ukamenya ngo bigiye gukomera abantu NGF New Gang Films. Umwotsi w'umuyaga amazi ke. Mwabagabo mwe. Rabwiye umwaka n'umwaka w'ibikogwa. Ariko wamara kubona ukamenya ngo YouTube urasubscribinga ukamenyeshwa inzogera ugasharinga ukanayikinga sivyo akanimero ngako musi. Hey. Barakubwira ngo NC Asifiwe Productions mazigiye mubeshwa muhabwa filime z'ibikanitari magabo biraje ngo bihindura isura bagiye bategura bakoramo kugira ngo filime isoke imeze neza kamenya ngo bariyo kandi batabonetse filime kuryoha ngo ntiyoryoha mw'abantu asbarakwereka zetu byose byo twagiye kubona ndetse muri gahunda bana n'ingwanyi buriya bagiye batamu sasa barakurika abana bagiye muri gahunda burya akazi n'akazi ubona umugabo ntagaye akazi uko bigaragara buriya bagiye muri deals kandi burya deals zirakogwa almost everywhere. Deals abantu baradiringa buriya buri gato abantu bavuye kuba bafise gahunda zabo barakubwira ngo Love and Highest Party Free tugaruke ku bana beza buriya barakubwira ngo Clovis Sale Kinese na Nasibo na Asifiwe bose ne bagiye bagaragaramo kugira ngo filime ikomeze igihuhi. Sandrine irakoze Ines igira neza uko bigaragara buryo umwana amaze kubona ko yandi mahigwe Shanida Queen Sustain na yubu no bakarimu abantu bamaze kumenya ko bafise n'akantu basiburiye rimwe rimwe ari gusanga bategera batuza bakwereka ivyo ari byo ngo umunyahisi igeze. Abubakar Doshima karimu ndetse na Clary kobwa yaje ha pole bagi batu Olavan Tano Light ndetse na Menedur barakureka cha igisuma dukunda urumva uyu mwana ngo yahisemo ndetse umwuga bagi bisuma vyagiye bigira amahirwe mu mateka y'isi cyane. Igisuma cyonyine inyuma y'ino kiyaduze mu giro n'ibirenge. Ikindi cyakurikiye Yesu ndetse babambiwe hamwe igitego iteka no kubambwa na Yesu. Yesu amaze kuvyihweza aravuga ati gose biga nta kibazo nanjye nzoza nk'igisuma. Kobwa namaze gukunda igisuma ibandi ndabira inkoyi muri ku mutwe mugabo ari mu bitwenge. Ibyisi biga namayobera mw'abantu. Ntibigera umenya ngo iki ni iki cyaye kiriya ngo ni iki. Ibintu ubona bya mukono naguturitsa ndetse giye ko ndi tayari. Ayaya. Kurikire witonze. Haya basi. Yewe. Wewe ntabwo bugiye. Baramenye ikirundi muracumva reka nabareke muyumviririze. Kihagara ko nyine na pistol. Yambwiye ngo witwa Sandra. Nzi ko cyane ko yambwiye ushaka kubonana naje. Shaka ufise amasezerano yo kumenya impamvu waje kubiga mu amukagaru Tanzania n'ibyo ari byose. Agaru. Uziko na ingarutse nje kuzana ibyo nakwibye. Kiraje ko kwije. Narinje uguhitana buriya nta mikino. Oh. Cyo cyazanye ikibazo n'umuntu. Sinavuga ko naje muri chambre wawe hakubona ryamye ariko bikaranya kurasa kandi bityo sanze n'ibintu byo kurasa. Sinumva. Nano budiriga ainzi ko nshikanda gusinda kurasa rum. Iri kabirangiye. Igisuma burya icyatumye kitarasa umuntu. Ubwo burya gahunda ibiriyo. Jo. Ariko ndi musa n'abantu bica. Abishe nyasa gute. Hasi bisa n'umugizi wawe. Umugizi we nayo nasa afise ishusho yiwe. Muza kubwira wa mukobwa wawe. Ubundi cyakadehora arabitsana n'igisuma. Ikosa wakoze mu buzima bwawe mbonye mu maso kandi nanjye cyawe simbashaka ko isura yanjye igaragara nshasha niyo ndi mukatsi. Rero wagomba gupfa. Mbije kuri naji wawe naje muri chambre usanga uraryamye ndinjira hamwe n'ibigita mbona ndagerageza ndafata n'umusego ngenda kunyigisha nabyo biranga
reba mukobwa urazora neza ushobora kuba ufise simba amahirwe ufise ukuntu angana ntibwagere konka rero wicaye wundi kumwe atakumena nanjye ushobora kubikubira bibi cyane ushobora biza ungendeye kureba mukobwa wawe ariko kubera kose bigafatanyije izo ngeso si izawe ko n'ababigushizemo kanya amajambo nk'ayo je ntuzubondiye washaka kumbona urukundo shaka tigisuma na nyene rugo urumva nako n'umwana wo mu gipangu buriya gahunda zikanakurikirana ariko ndako ambonye nawe buri gona kuca ndakwica nizere ko menyana nikarukiye ngaho ariko ngiye sifariye yawe funga umuntu turashize ariko ubundi yamba atacuze gutyo tanguye kwinyinga urukundo sha sheko tsika nimero wampaye amukuru ushaka gupfa shaka nzira amakuru ufise kuri jewe aramugisha amenyera arayifise shaka isa n'ubundi wa mukobwa utazi kugana ishamba ibandi nuko yimanukiye ariko we urakina ibandi nuko yimanukiye woza uri bwira iki aya basi barakurika bucece mu gace polipoli amabandi mu kazi nta mikino bijya kazi ni kazi kumbe baba bodyguard buriya baba bodyguard baba bacunze urugo barababura kimwe muri make amabandi ari mu kazi ku rundi ruhande amabandi nibuke barigeze kuza gukangura muri aba abigira ngo bacunga ibikariko byagaragaye ko atakazi bashoboye nimba amabandi yose akabiba kongera kandi ajya kongera kandi akinjira mu rugo ayaya urakina Fati Shiba ibintu vyatanguye kuba ibintu Aaron y'umwana barabura ba bodyguard ubukika ngo bari mu biki kiretse kwituriza gusa kwipowera nta kindi ko bigaragara akazi karabananiye nta kuntu ubushoboye akazi buriya kibe byarabaye kandi byari biki byagaragaye akazi kabananiye karabanyaye tayari zamani ya zamani haya ibaze guhamagara barinzi ukanababura nimba abantu bose bakinyira mu rugo bakibakwira kandi bakigendera amahoro buriya uhita umenya ko ta kintu ufise nta barinzi ubufise buriya amabandi yaragera abanyaga arigendera irindi bandi yagaruka uwumwe ibaze sabibira ngo ufise abantu ubwoko kiba gucungira iki nafinga batubwire ko bagiye nta na kimwe kiba kiriyo abagiye atanu bajanye muri mwebwe kuri batubwire ko batanatse bayo muzi niberuka kutuba kungaha mwabarezi barasohoka bonyene mugirirwa amahirwe bagaruke batagarutse namwe muco menye yo muce mawe mwe bajya baraje mama nisa hivi muvuye hizi sa kwa butike donze rasezere muri kwa butike mama butike yakwadushira mu WhatsApp yari yaheze basi kandi tubabariye ndababaye ite saha zose tubabariye kuri byashize nimuze subirire bana bakire bajye baracungwa nubona wiyerereza nk'ihene
atanu ukwitayo amenya ko nyene wavukiye hano wayovye muri make warayovye ana abakobwa shamaso ya rubanda Ako nazi baravyi dukunda muri kurabiki ko mwategerezwa kuyibanda ku nzu imeze neza barakureka amezi 3 ari kubise urabe filime bucece mu gace kure ku mwana burya nakubwiye ikintu yize muri kaminuza ni kwiba ubugizi bwafu bw'amare ubugizi bwana byabohaye ikibanza gikomeye ubugizi bwana byabohaye ikibanza gikomeye cece mu gace mwana avuga utumenya ko atamikino ajya mu gashamba ahantu huzuye ibiki izi mbaga bazita mu ikibuye ahantu huzuye imikubi ndetse n'ikintu cyitwa iki Hariyo uziko ndacibagiye we mahoro ni igitika uye n'abantu sha batazi guteka bizo siwogenda byanatemaguritswe ariko nagize impungenge we nakonde ku telefone ndakura cambuka kigasimbire ko raporo bagari bisuma reka bigira inshuti nibazo babeshi iyi ni inshuti y'igisuma burya muri isi nta muntu aba mubi kuri bose ya uyu muntu uzi nka ruhagwa satani hari abantu abaniye neza kandi bamwemera kubi niyo gahunda y'ubuzima gutameze gute kandi nta nubwo ubihindura buriya ni gahunda nizo ndagerageza nka mwitaho naho bigoye ega ariko aratwara akantu gikomere ubona kimeze gute ko kirakamuka nyine ameze neza nashimye pe ukuri ndagushimira narundi yasohotse nk'ubwoye bwaki gudi cyangwa se yagoye marara y'imisaraba igihumbi ibaho ari nako bagosubiza inyuma gato bakora ikivyigeze kuba impamvu ndetse igisuma ruhagwa professor w'ibisuma yarasohotse kimara gusohoka afata y'agashamba yamuganisha igino tangura kwibuka uyu musura agiye kura bari mutuka biragane bigeze kumusehegeye kimwe ikibazo kiravuka byagenze gute rero umwana agiye kura bigeze kumunyata sinzi nimba yarishwe ntumba zico nzi nuko filime itangwe nakomeza ikaba ari episode ya dakazode na ka gatatu referi episode bucece mu gace buhoro bakuzaniye nde umwana baramuzanye bucece babanza bamuterekaho nk'abandi bagizwe nayo bose ko bigende bateje ikibazo gahunda nuko zikurikirana bakura bamaze kumuhitana ariko ntituramunoza neza uzi n'inkuru yapfuye canke awe yapfuye umwana asohotse nuko bigeze kumugenza bamukoreye amabara ari seriye kumbe bakiraho directeur y'ibisuma vayi ariko no afise super director buriye wewe katwamugegeye tuye tayari yarahari tugiye kumukerera tumurangize dumutehari tumukerere oya zanda vyikorera saba nta kibazo mwe mutumuke mugarisha genda ndamuyicira mwe buse muzi kwica mwebwe nta kintu muzi kwica buriya genda nta kintu muzi kwica buriya you know nothing about killing sasa kumbe icyo yakoze yakimara kumenya ko uwo bazanye aho ko bigaragara ashobora kuba muzi tanguye kurira Cyuka gani bisuma ngo bigira amarangamutima buriya bigira ama emotions bijya zihurirwa ko na bose kumbe umwana ntiyigeze apfa ni Mutaraga till today impaka uyu munsi barakira ubuhebara zose bireje anako yarakwishyujya mu bwapfa yaramuhitanye yamugaba n'igikoko mukaba gikorana naho gurarinda yagerageje ko ndagerageza ko no mucika muhungu ko ndagerageza kora yuko ibintu bivamo kuri ubu
ni hatari kumba umugabo nawe afise umugambi wo kubivamwo burya hatari gusa rero nk'aba n'abantu burya twaremanywe Imana dushiriyemo ico bita umutima nama conscience burya buhoro burya birangira ubonye ko ibyo ukora bibasoga nabicanye ruhabwa kwisi baramenya ko ibyo barimwe atari byo ariko kwifuza kubivamwo bikabimbogamiza amaze gukundwa kandi n'inkumi bantu mwambara amabutura muri abantu b'abagabo rero ni ikibazo ibazero ibuture yasamye uko ugasanga munzenze iri kurungurukana y'uruva ni ikibazo ishati kivunduruye ntabwo guruguru ngifite natekereje nisanga baduhuye na hiye kigabo sanga muyomba ari kurunguruka sha ubu igera amaze amanyama yego bro oya nase kumwaga shati gafata kubera yabara musi bamenye ko uwo batumye kwica atigeze yicwa ahubwo yago bari muzima urumva ruzokwambikana shokora ibyo nase kandi uzivugwaye yanda yebiwe yandi yabinyegera byazazi n'izanje nkunda ubu arara sanza yihora kugira ko nakayaka kubera kimwe na ventilation kakayaka karusa kubacana we trabo ko basa Hello? Certo. Ele tá no. Onye. Sawa kan da cido da mu awo. To, sawa. Wani hangani. Ko ba sa ko. Ya ama. Daga sun da bizu. Ya dai kai. Sanye ne urjenda ibya bizu. Ama fo. Rero handa basafe ihu kongera amama makaya n'ibijyanye n'ibyo guhu rero ukuri ndagushimiye cyane ko ukora muri kamuto wanjye urabona yuko akuvugana cyane gerageze wihangane ibyo uzakuraza ihangane n'byinshi ndazobishima ngwize go kukubakana kwa uzuka kwigiza sivyo yaje unatekereza wirinde ibintu cyo gusohoka urabona yuko natomboye ukarosoka senda nahazi ko ndahise ngaho ko nashise ngo ngaha yego ndavyumva ibyo kubagana nkake nirikiye fofo arahaye azokuronderera wewe gihari nutuze bisaba yuko guma winyegeje kugira ngo ntamenye ujya gukora kukije muzima kuko ahabimenye kiyewe wewe twese twadupfuye tugiye ujya mugana abanyarikiye sawa reka je ndawe ngende ahangira nice nsubira nongere subire hariya kugira ngo nkabone ko natorotse bashaka ngo kunyi kundondera sawa ibyo byarabaye kumbe barakwega bosi mukuru nawe afisa akana yirirwa yibeta ko baby zayenche buza ni haha tibiba ntazogera ukubesha buriye rekada ntazogera ukubesha abantu buriye bagira byinshi Zizu Zizu Ah, c'est la vie. Zizu Ah, c'est Zizu Yes, boss. C'était mieux que ce qu'on faisait. Quand on a fait un peu de anatumika misura tu katika ndezo za kwa Yesu ana sinamaze kuona uko kuna kazi yake kwa ni sambua hii boss ana sifa mgatono haaboneka kuna misi namaze simo mwenga kazi ntabwo ari gukora neza abana barashonje urumva bokora neza akazi gutari biraguye peace abiri yagaragaye turangije ndetse biti ubu twese tubona yambara neza asohoka agenda tuzi yabagiye umva shaka mwereke umugendekere mu kindi amakuru ya buri munsi yangunze umva ikiba ikirenge ku kindi binashobotse uzuzura amamesaje umwana ngo bamunekeneke mpaka bamenye ngo muri iyi minsi ari mu biki ariko yigira udukisha. It must be known. We kendo menyeresha iyo mufisi bandire gatangura kwigirira ikizwa rirabatanga mwese buriye kuko burya amategeko y'Imana kubwira ngo niyimba warive televiziyo niyimba ukeneye kwihana ntubwira Imana ngo mbabarira oya ahubwo icyo ukora uraterura televiziyo wibye ukayisubiza iyo wayibye nuko bigenda. Sasa ku rundi ruhande rero barakubira ko ibyago bigiye kuvuka burya bivukira ku mpande zombi
kobwa cyatanguye kunyatanyata bavita kunyatanyata buriya cyo ni Igiswahili gendera kumano we aruriyo nta uriyo turabe gahunda z'uyu munsi ko turi burokora umuntu bwe ibintu rwose ni munange ibintu rero kuva ari munange aba nabo ntibaramenya n'ibiri kujya mbere yari yewe umukobwa uko bigaragaye yarabyikoresheje nta cyamubaye ko turabizi namwe ibimubaye ko arabyigize kumbe mwenze tuyakunze gisuma matata bandi ivore umukobwa nuko yamanutse mu ibanga rikome atanumurabutswe ndagiye ubundi n'abana bakuriye mu gipangu nyene bo ugiye ubuzima Imana butanze bugabuye arabakuriye mu kigo n'abakuriye kwibarabara biratandukanye buri aya basi biba byarabaye ubuzima buratandukanye buri butandukanye kandi muri byinshi haya kumbe cyagisuma twumvise kivuga kari ngo ofisi umugambi wo kubivamo bajyaga mu dukorana sibo habe na busa nkeneye kubavamo kandi kubavamo navyo uravyumva narige byo guteza ikibazo kandi kiri serious haya ariko wumva urumva ko ariko nawe mama ariko shiri cyagisuma gitanguye kubimbwa wa muntu twari tuzi wa danje agenda yiba kubita vutura mu ndabiri rukundo si gwiza buriya muze mu rugendere kure muze mwite rukundo rw'Imana agape ibindi byose sivyo buri bose rukundo rwose urakeka bizorangira kiretse ku gitanda ndikuvuga kubaka zo mubaji abazi uburiri babukore neza basige nakara niho bizorangirira nta kindi turabizi igitanda regasigaye muno minsi bigiye hasohotse amategeko nta muntu asigaye yikorana igitanda uzogikora uri umuhungu uri umukobwa umwe agafata uruhande rw'umuhanda uruhande rundi none mugakora umwe agasiga uwundi aponsa nuko bimeze ushobora kuba mutarumva amategeko Trump niyo yarayasohoye bantu kuva asubira ku butegetsi urukundo rwose rujya nguzurangira ku buriri bariko barabukora umwe afata intuze isaso undi akurikirana hejuru ndabira ikitui mwabantu ayaya zaba tanguye gutwenga ubusa muri iyi si bujya ubugowe ugara amaso utari kurasenga ugara amaso utari kurasenga nturi kurasengera injya nturi gusengera igihugu aro baratwivye ariko se ni utuntu umugabo musoma kuyitama muri kereziya se what is going on ariko ni igisuma kimenyereye kwiba ni kimenyereye gusoma turavyumva turamutahuye none turamubabariye ari kumaramaza community y'abagengista ibyo kwitama ngo babicitse kera by'amatama ngo babirekeye abakiriso bakizwa badanje aho baravyavuze ugenda mu nekanekere mu mbwire gahunda uko zihagaze mu mbwire uko bimeze nimwe amara kuba mwambiye uko bimeze ndaza kumenya ivyo yari vyo yendi basantwenze wanya wose notamuruga imibangabanga yagize ikibazo n'imisaya yagize ikibazo kiri seri nyagasani impano ariko nawe ndabirishana iri kugwa bari kugusha igisuma umuntu wese bigiye avuye mu mwuga kumva bari kumurunguruka umuntu wese yavuye mu mwuga burya bamugushije bagiye kugwa yubamye kuko burya ifitiye umwuga umutunze kandi umukobwa burya si umwuga ibintu by'inkundo burya ibintu by'inkundo si imyuga iyo pe ni gutakaza umwanya ariko nimba uri kuriyibira ibaze unize nk'umuntu afise miliyoni 5 urumva nyine nawe muri makene kwiba basi si sawa ugendera kuri ari mu gukizwa umwana turi ku mavi turi kumusengera buriya
bizotunezereza kubona Anasiya asifiwe yabaye umuntu muzima atakiciwe. Yamana yaho yambaye ibirato bya Afrika asigaye akubita agapira kubwe. Agapira atambara agiye gusenga ku Dominika, akambara agiye kuraba inkumi urakina. Ibiyago vyabaye birebire pe. Ajya ngo ndi kubona ukunda iminsi ngo igihe utabizi burya ntumenya ko bwije ntumenya ko bwakeye. Kandi barakubera ngo iyo uri kubona umuntu ukunda byanyabyo ngo niyo ugwaye mu gahura ujya ngo urakira. Report igiye gutangwa. Boss yamaze kubona ko akazi ntikagenda neza. Hari uri kwica umurimo. Kandi ikintu cya mbere kibugira ngo nazaho kwicira akazi. Akazi bugiye akagoye kubona. Kagoye kurondera. None hibaze bigeze akazi k'umuntu rero hicwa n'umuntu kandi aragatanga byo aragashinze ukabona. Hari umuntu ariko araza agashinyagurira. Na uramushinyanga byo ukamushinyagurira neza mu kirundi mpaka bigasobanuka. Aho baranye hari abantu busanga n'Imana yaragerageje kwishoboye. Bene data community y'abahungu muri kuraba iki? Community y'abahungu muri kuraba iki ko tubona ivyatsi twe tukabona n'igiti hariya. Ibindi muri kuraba se bagabo bene data nibi. Yemana ndi kubona umuhungu gusambaye ipantaro yera n'ishinda agapira kera. Nibiti nta kindi ndi kubona. Abagengista ngo babona n'ibindi buri. Katurindire episode ikurikira nkuko bisanzwe.